Yo miapa unique toro lao efien apanovi Alberta Moti to bledi bogame le afaja to gome ele miapa studio aponu nami to miapa bekonu na no ba no be Alberta Moti de amakapo me vie na nye menye eve vijiji akeme chile eganu tome emewu Ghana Institute of Journalism emo journalism efemi vai no kawe na sron le journalism yika kude mia amugama tonchi na jibe ya afiami ado nyaohamianya fide shereka ku amumianko samele Ghana Institute of Journalism la nyeme don debe mawo narikecho eve konu won o kake gadegbe koda mese be jesikio minya oyana be dinkra jesiola mi ove oche jesidole mi asibe le gento cho mi jesiolo osi kake menyawo yambe yo kimawo project ni le eve jesiwo no be jesio de nukao nye jesio mi glona ye kayo zana ne no pe jesima o jesiola yenye enu tatao ele dukola memiato segome jesi gedocho lododo me eye lododo cho hakpanyao me ye hakpanyaola hakpalaola hopo hihia me kimi alo dukomi ome ole hokpanyade la kimi paha chong tanene lododo kiochocho hakpanyao me eye he nadejo he mato fonu subola kimi ozan lododo eye gadomera mato fonu o tanu tata o kona po hamede tanu na ingbala makenu kafi na sen enu mi ologbogbo abanu kawe nye boranu fiana afiami be ewo we nye jesidenu o jebe mianya jesi wo subole ebonu tome edocho angon tome edocho vedome eye edora mi pona ole mi ame avo me eyo na be adanuvo alo evekente ome edo dokomita na vola oko eminya jesikiwola mi anya avoka mi atana eku alo jujogbe alo evi hehedego edo menya cho alo edo me vasro cho adanuvo me la edekanye fiayi nono matataka me wole fiayi ala la sibe eyiko aka yimi efiala ozana jesiola mejebe wanu asibe enu akokoko wato te alema enu tala esube enene wano tala sibe yi yakomato glo eye echo lododo kimebe nukwe wa me wocho fiayi siati fiayi la mezane zigedo mezane basabasa ta nukwe wa me wocho fiayi siati enyado liobe yodola edola ejebe na butame nyire kafi owo miele enyala gblola atocho fianyi eye jesi de kache wo na be sabala echo lododo ke ogbona be sabale no goga ke moleme emi po sabala mi miduna la femela jesi alenene ake asibeli me gblola me la sibe sabala ntonto ga ke pela na nyobe nyatefe jesi kieki hecho sabala la na de ka egome ebe asibeli mi apete mile mi anye viawa alo mile dukode kamela mi ato globe mi apete mi anye Ghana vio alo mi anye ebe vio kake mi kwa mi amela amesia de ple menunana obe nyi mato fonu ayem na to tanu ame na to danu amesia de fenu ple menunana mede keto me pe wa mede keto he mi apete mi vala amesia na kotove kimi mia ato tu edusese ene neche amesia de pleme enumi matowo amedo le la wo andusi amedo le wo mia tale to le mia wo nyide la mejebe na glaba me mi le ndusi wala menya no wo nyido gade me na vala amemi ewo na ndusi la wa hia me dowowo eye gade meche na vala meme wana emiala wa hia me dowowo yenye sabala jesia de kachenye zegbagba echo lododo mi ogbona be tomede la gbaze amekime de atomela magbaze o hey yale tomera gbadogbera na to klenu kimi ozogba me fia maga itomo efia be mi amigbetola mi la sibe ezene wona vodada gbadegbo me fia be mafonu alo mawodo amemi eko asiko bucho akomebe yi mato wo alo mi wa koila mo na de ko nukeke be mi awola
vodada na va gake jebe mia yiji nime chila po gake me mawe me no bobo ede namo gake jesikina efa kona mbe melewo amebubu china tova we ho we wum kwala ma bigio gombe la menya vela amerisa de la ezeonye na togba la fisi afi eziache gbala wa toga we jesia oblom ne la upeno no matatawa akawe na ten adon kujifia aglonami de kanye sabala de kanye vinononyo de kachenye tamagui de kachenye egui de kanye totrogbo edo chenye ati alo ito kokrozi le peji zigbagba gboti mapa gomekandi osugbo alebe gomeseselina nu yo katan vovovo kare mareji bia akpo alefe jesiao ado ya asron alefe nu yo de leko akere nanepe lusosroma hunchi wato yi internet ji anglo evejesio anglo eve symbols wakpo alo wa yi nyeme social media handles Facebook la Adenya ADENYA, YouTube, Instagram, play blog nyela Adenya GH, oko GH kwa kwelon ADENYAGH. Eye wato sonu cho vejesi kiliwo plome gomesesewo. Miapa yinikturala manu miata fada kpagare na afanovi Alberta Moti to bledi bogame le afaja to gome bo va miagbo efianu mi cho miapa vejesi onji Alberta Moti netrona adafamenyu. Okay you.